بابي انا عايزه اشتغل. نعم؟ عايزه اشتغل. تشتغلي؟ يعني الامتحانات خلصت وكده وعندي اجازه شهرين، عايزه اشتغل كده، عايزه ادلع نفسي. عايزه تدلعي نفسك؟ عايزه تشتغلي ليه يا كندا؟ بص الشغلانه دي ايه الشغلانه دي؟ هقعد يعني اشكل اشكال وابيعها يدولي بقى ماني. اشكال وتبيعيها؟ هتبيعيها فين؟ هبيعها، هنزل الشارع احطهم في كرتون واقول يلا اشكال، يلا اشكال ديكور، يلا كلهم بقى يطلعوا عليا عادي. طب هو انا قصرت معاكي في حاجه؟ ما انا بديك يا كندا اللي انت عايزاه وبجيب لك اللي انت عايزاه. لا عايزه اجيب شويه حاجات كده. انت حاجات ايه بقى؟ عايزه اجيب الصوانه، عايزه اجيب ستيكر، وعايزه اجيب حاجات مدرسه جديده، عايزه اصرف على نفسي. وتصرفي على نفسك ليه؟ انا ما قصرتش معاكي في حاجه. يا بابا انا اصلا معاش في الحصاله ولا جنيه. طب ما اللي انت عايزاه انا بجيبهولك، حلويات بجيب لك، لعب بجيب لك. يا كندا دلوقتي انا اللي بشتغل وبجيب لك اللي انت عايزاه، ما ينفعش انت تشتغلي يا كندا.